ti Masakbayan. Ita papagayam, isabot mi kada kayo, ti umuna apasat, ti seryetay o itaalawas, anapaulwan, mananggundaway. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Pudno ka di tinadamag ko, nga damanan iborbording mo ako lehiyala. Nakadama ka manan iti dayta? Wan no saan lang ti sumbat. Di mon amuan no asino tinangibaga kanyak. Labid laeng tinangibagakan ka iti saan nga umno. Saan nga ulbod ti tao anang ibaga kanyak. Mano na babay ti boarding mo, idi nakaadal da, pinanawan da kamutlaan. Saan apod no dayta nga ibagbagam? Ulbod ka talaga. Panawan ka man langan. Pumanaw ka! Tadi mo kaya't adenggan ti mading aramid mo! Bianca, naggapo dito'y akin ko kay ti silad nga babangan ta. Agong ungat. Saan tapay ngamin ang nakabayad iti abang? No di ta kano pa'y makabayad inton umay alawas. Agim pa kita kanon. Tapanawan tanto'y silid ta. Ay, sapay awan ti amok ang maalak kadana ng akwarta. Amok nga awan kwartada. Kasano nga ron daytan? No umalis ta iti boarding house, masapul tamanan ti ang deposit. Kaaduan kat 1 month advance, 1 month deposit. Anya nga ron ti aramidan tangay. Papananta. Sayang ti panagadal ta na sumardeng ta. Di mapangtagpak pakaasi, nga inton umay abulan ti panagbayad ta. Oo, sige papuskunan tan ti rupa ta. Awan mo't naming papananta. Apay nga inawis na dito'y parking lot ti dakkel a restaurant. Barang adda maban ni itak a sugar daddy. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Adda ngamin nakitak adekot si alumakay. Langana ti baknang ababaero. Anya kumanukas ta? Anya ti aramidam? Kayat ko ti makaadal. Tapno maliklikak ti kinarigat ti biyang. Kat, anya nga rod ti plan-planuam? No makita ta alumugan ti lakay iti kotsena. Kunwari, agpasagidak. Ha? Kasano no masagid kang agpaiso? Saan ko siguro nga ipatay? No ipanak iti ospital, nasayaan. Anya? Kayat mo ti maipan iti ospital? Hay, agmauyong ka ka din? Atay! Alay ko! Ala, Amis, nasagid ka kadi. nasagid mo ti gayam ko, sir. Mala, aglugan kayo na tamapantaw iti doktor. Saan samot ka na makapag natigayam ko, sir? Jaysikigan na tinasagid mo. Ala, agtinulungtan na taipantay iti doktor. Sige nga rod, sir. Amang ano ang danadangran kan kwa na. Isungarod nga ipantay iti doktor. Ipa-x-ray ta, tapno sigurado. Ala, tulungan na. Nagtulad ka anang ipasagid iti pato mo iti kotse. Nasakit nga ro ti patong ko. Napananggila kay. Napanaki na sa udya, doktor. Ipakita na kano ti resulta ti x-ray. Mataranta ti lakay. Uray lakay, tadamat itsura ti loko. Anya ka di ti plano. Di ka maawatan. Barang day ti pakabuklan ti arapaap ko. Nulakat kayat na. Pagbalinak a sugar daddy. Ha? Kwartaang ti kayat mo asawan? Nulakat i-boarding na. Anya pa ingay. Ay, madiday ta plano. Kasano na da asawa na? Asawa na lata. Saan kumit atagi ko ang ti asawa na? Buludak lang. Saan ka di abakat abalasang ti amom ababay? Wen, apay aya? Armom kit di, tabak ng dayjay. Ah. No ibagam apagadalan na kay ti kuleyo. Sigurado, kayat na. Agadalak ko na? Sayang lang ti kinalaing mo. Nagsardang ka nagadal. Gaputagor nung kapay ako nam. Mayat nga tanimam amang tulong kanya? Nagkapsut kan. Madlaw ko nga adda panagayat kan kati amom. Wala nga bakit amay dilig kanyak? Sapay,
Nagaduti ka muro na. Bay ampay deta kinabaket kan kamuro. Tinasken, makaturpos ka. Kasla jay linaon ti bulsa na ti almanay. Ang, mayat sa ti singasing mo ah. Adda nakaamwa nga agad adalon ti driver mo. Wen, ading ko. Kayat na ti agadal, iso a pinalubusan. Iji ka numat silid mon amat maturog. Awan dakas na, tagpada kami mat anawaya. Kat, mangala ka kadi iti sabali a driver mo? Amok mat ti agmaneho. Samaysa, itulod nak nga umuna iti bigat. Kat sukunan nak iti malam ijay restaurant ko. Driver mo laang idi. Ngam ita, driver and lover. Naragsak kami adwa. Awan makunak ka ni Henry. Kaskabsat mo, kayat kalaang nga palagipan. Ubing unay, kandi mo ammo no napudnukan ka. Iti kabayagnan kas driver ko. Diyak pa'y nakita ang nagaram iti sabali. Saan matapim mampanaw iti silid na iti asidag ti garahe meti. Nya, umay mo ka di sukunan ti sugar mamin. Hoy, tangiwat mo. Mangag na ka. Ipasubo na kamanan. Lalaingam kit di ahut-hutan. Inakman kit DJ ayan na. Tilay bagbagam. Intun addam makaidanon. Lalaingam alailwen. Tapno makadlaw. Agtal na ka man. Imbagtawan ka duwata ditoy. Nasirib to'y gayim mo. Alangan ba't nga agsauak no adda kadwata? Ay na, nalaing kan. May paspasubo da tao ti raramidan. Ala, mapangkan iti ayan na. Adda ka mo't gaya man, love. Nalpasan ti klase? Uwan lab. Imayak apa man ang alpas ti klasik. Tapno makatulong akman. Si kakit di mat. Adamot dagiti waiter kan kusinera dito eh. Tumulong ak mag-waiter. Nuado ti tao. Adda kan kadayta? Amom, naku na ti kabsat ko nga amangan kanunulukwan na. Anya? Kasano ka malukon ka? Amangan kanuno kukwartaan naklaan. Saan pa mapasamak dayta? Napudno ako unaykin ka? Pudno ka di dayta nga imbagang? Wen, pudno na unay. Sika lang ti babae iti biyag ko. Umay ka man kindi. Makikiak dita. Awan pagdanagam, kung hatigayam ko a doktor. Nasaktan la ang tinasagid ang muscles mo. Apay ngamin asinagid nak, sir. Agbalasiw kami kuma. Sorry, miss. Naira na nga minakinitak ti cellphone ko, tagre-ring. Mabit lang, Tay naggatangan ti agas di ta parmasya ti ospital. Kalpasan na, mapantayo iti kantin. Sige, sikat ti makaam mo, sir. Urayat ti agas, tanasakit ti patong ko. Sige, inakpay nga rod gatangan ti agas. Medyo limitam ti patong mo itay nakita ti nurse. Nagturod ka talaga. Basit laang daytoy. Barang kumagat iti baniit. Ay, pilya ka talaga. Agkasapulan taon na iti kwarta. Madlaw abak ng tilakay. Ngam kaasimat, nagbalin a biktimam. Ay na, di nakman konsensyaan. Awag ti panagkasapulan daytoy. Agpraktikal takit di. Siya gayam ni Macario Douglas, may sa negosyate. Anya ti madaydayaw anagan, dagiti nalalapsat ababalasang. Siyakmat ni Bianca Lico, kolehyala, sir. Siyakmat ni Glenda. Kolehiyala akmat laang, sir. Awan gayam. Apay nga da kayo iti parking lot. Awan sa apat kotseyo ijay. Kuha ngamin, sir.
Kuna ti may sa akaadalan mi, amapan kami ijay. Taada ngamin aramidan mi. Class project, ngam kastoy matan tinapagteng ko. Anya ka di a class project dayta. Anya ka di daytoy? Interview? Ay, unan niya. Pasensya kayo na. Curiousak lang amin. Taga-syudad kayo ka di? Ako, sir, agab-abang kami laang. Nugas ta. Itulod kayo nga rod. Kalpasan ti pandangan tayo dito. Tanarigat ti agkumyot. No kayat yu, at the apartment ti gayem ko. At abanga ka, ngamping manaw ti sigod nga gigyan. No kayat yu, da kayon ti agyan. Wa, sir, awan pagbayad mi, naawan pa'y trabaho mi. Amumat, estudyante kami. Siya timang bayad. Ngawan kat nga rod ti agyan. No kayat yu, da kayo timang dalos. Ta siya ti agbayad. Agpaisos, eh. Kas ma-caretaker kami? Wen, ngam ka na yun nagtutimapan iti apartment. Okay, sir. Game. Ang kasanungay dagiti gargarat mi. No problem. Intayo alaen, tadamat lugan ko. Sige, in kayo nga ron naging pake. Taurayan kayo dito isalas. Basit lang magkat diti gamit mi, sir. Okay, urayan kayo. Kasano tigayim mo? Marigatan samat amak na. Asa nabalit ang tulungak, sir? Siyak ton timang bagkat amang irwar kadagiti maikarga na iti maleta na. Nulakat may kargayon iti maleta o may kubagkatan. Saan mat siguro at tonelada ti kadagsan na? Saan mat, sir? Natungpalan ti kalikagong mo. Rumbang laang. Tanagsakit ti patong ko anasagid ti lugan ti loko alakay. Ibagbagam day tangam awmat basol na. Inggagaram ti nagpadumpar iti nagandar alugan. Ay, agtulag ta friend. No asino kadata ti arman na. Agwin latan. Tapno pagbalinan ta a sugar daddy. Kasano no ibaga na live-in? Jack mairusok ti makilive-in iti lakay. Saan mat ngagnanayon a relasyon? Inton makalpas ka? Goodbye! Ala, panangloko ti kasta, Bianca. Masigurado nga adda asawa na. Imposible nga awan. Ala, umay ka. Rumar takit din dito sila. Ang mga nung masikuranan nga gururay. Nakadanon tayo ni ti apapangak nga apartment. Asidag iti town, sir. Dakkel nga apartment. Wen. Ala, intay kita anti unag. Adda dua siled, kan adda salas na. Bukod yu ti kusina, banyo kan CR. Wow, nagmayatan no kasta, sir. Diyan naggapuan mi. Share kami iti kusina. Kastamot tan ti CR. Kasta ngamin ti boarding house dagiti estudyante. Duma dito ay ayan ti apartment ko. Ala, rumor tayo dito yung kotse. Taintay kita ang ti unag ti apartment. Sige, sir. Bianca, kumpot ka kanya. No marigatan ka, bumaba iti kotse. Napanan dyan lakay. Ngam agsublinto ka no, ta kumustaan na ti kasasaad mo. Sika siguro ti kurso na da dyan lakay. Nagbaligit na, friend. Naka-apartment ta adi na oras. Galanti alakay. Nasakit ti patong ko. Kasanunood na nadangran atulang mo. Ay, sikan tumat namin. Saan mat ngagtartaray itay tilugan? Mangrugi pay laang mat amag na. Kabutang kumat anong tartaray. Ay na, kaslata mo't labak ng dituyan. Agkasilid talaangan, tanalawa mo't tisilid. Bay ang tabakante, ti may sa asilen.
Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na dinggen, tituloy te seryetayo itaalawas ang napaulwan. Mananggundaway. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, kanayon asidiran ni Magda ni Macario, nga asawa na, gapo iti kinababaero daytoy. Iti sabali abangir, madanagan da Glenda ken Bianca, gapo tawan pagbayad da, iti ababangan da asiled. Addasim ken iti panunot ni Bianca. Inggagaran na tinagpadungpad iti kotse ni Macario. Impanmat ni Macario iti ospital. Sana impan ida iti apartment, nga babangan da. Kabayatan na, tapno mat makaadal ni Henry. Nakirelasyon iti baket abalasan, nga amuna. Papagayam, denggan tituloy ti seryetayo itaalawas ang napaulwan. Mananggundaway. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Saan ngagtartaray itay tilugan? Mangrugi pa'y laang amag na. Kabutang kumat ano ang tartaray? Ay na, kas tamatbak ng dituyan. Agkasilid talaangan, tanalawa mo ti silid. Bay anta abakante ti may sa asilin? Apay, saan mo ka di akayak na agkasilid ta? Saan mat ngay tikas na? Ngam saan ka di amay mayat? No saggay sata iti silin? Naglawa mo't ngamin. Kabutang kung samot agmay-may sa. Loka, anya kumati kabutang mo ngay? Sa bagay. Nagasat ta. Taagdan pagyan ang taalibre. Sigurado nga adda kasukat dayto eh. Agsagana ta. Nagapgapo ang manen. Napan ka man nga tan nagbabae. Apay ay aday tatisang kay bagam. At adaman nga ta nga agbusingar tingiwat mo no aglalaki ak. Ay, anya ti klase matao. Di ka pulos maaawatan. Ay, may mayat no kaamam tingiwat mo. Tapno natal na dito'y balay. Makauma ka. Makauma ka kunam. Ngaminton adamarignam. Masapul na tumatlaang. Ay, nga rod ti gayat mo inton agsakitak. Mangisang petak iti mga sikaso kanyak. Tapno saan asika akanayon. Buribur ka talaga ti ulok. Sikamot lang timang burburibur iti ulom. No intal nam kuma. O di nasaysaya at bay. Uy, kasla ka bak na nga bro. Di kutsi ka pa yun amapan iti pagadalat. Rugyan nakmanan arabakan. Ay, yung ka man mangkita iti karelasyon mo. Awan mo't nga rod makitak abakit abak nang. Uy, di ka tumanagari. Ha? Ang mga nukilat arumwar ni Brihida iti opisina na. Ha? Kabutang mo ka din ni commander mo? Anya ako mandar ngay bagbagam. Ha? Saan mat anamandar? Tapno komandar. Anya nga rod nga iti bagak. Lover. Umapal kan samit. Ikang kanto iti kortam, loko. Ha? Ay katmangtad ka nga rodan Tapno mairam no dakmat. Aguray kamit tag-diskarte akpay. Kumusta ka? Saan mat una yan ang nasakit tinadong sir? Ngam, kasano no addan to klase? Nasakit no magnaak. Imbag ata nagsaruno ti Domingo ken holiday. Ako At dahin sangpat mo nga adu prutas kan groceries. Umayak to ditoy, nood na klasyo. Itulod kayo di pagadalan. Namnamaak day taas, sir. Di na kumaawagan iti, sir. Anya nga rod ti kayat mo ayawag ko kan ka. Saan tamat nga agkaedad? Tapno awagan kay tinagan mo. Aqua. Amuma.
Napintas ka, Bianca. Agyaman nak, no napintasak iti matang mo. Uray si kamat, nataer ka. Sanak amang rabrabak. Agpay suti bagbagak. Apay, ti ko nam kadikat mangrabraba kakmat. Nataer ka mat ngagpayso. Kasla na unod ti pampanunutam, Makaryo. Na. Apay apati panagpanunot ko kat pagparikutam. Mas daawak ngamin, tanauli magkaita. No anya tinakan mo tanagbaliw sabot ton titigtignay mo. Mabalin ka di nga aguli magkamat. Disturbom ti panagpampanunot ko. Mabalin ka di amaamuan, no anya ti pampanunutam. May papan iti negosyo ti pampanunutek. Kasano nga ubado ti ganansya ka. Tapno addamanen, itad mo iti babaim, kasta ka di. Di mo ka di kayat amanayunan ti itad ko kan ka? Nasayaat ko ma, no siyakla ang ti pangpangtadam iti kwarta mo. Wow! Nagado ang prutas kang groceries. Nangalaan. Insangpet nila kay Makaryo. Anya nga tati kasukat dahi tingar aramida nila kay Makaryo. Nagparipirip kanya. Amok nga ayat ti kasukat ti amin. Nagparipirip kan ka? Kayat nga roda sa wanday ta, asika ti kayat na. Awan dakas na. Sigurado at tulungan nak nga agadal. Bianca, mabalin ka di ang makipagyanak lata dito apartment. Uray siya kundi para luto, para dalus, kan para laba. Masapul asaan tang agsina. Agayam ta. Jakmat kaya tiyagmay may sa dito apartment. Kasano no ibaga na nga ag-live-in kayo? Saan ko nga ibilang a live-in? Ta saan kami mat nga agkabalay? Umay laang dito'y apartment no kayat na. Itulog kay di restaurant. Sakbay ang mapanak iti pagadalan. Wen, tanasa papaymat. Tapno saan ka amarigatan. Ikan ka iti kwarta. Tauray ijay kantin ka amangan intol aldaw. Alas 12 ngagpaiso ti dismissal ko. At apay aramidak a homework ko. Sakbay asumre kak manan itang nga alauna. Iso nga rod, tapno saan ka amarigatan, ikan ka iti kwarta. Thank you, alab. Nagsingpet ka. Iso nga, ayatan ka. Kasta ti panagayat ko kan ka. No saan ka kumanga agad-adal? Agkalay satan. Ay ko, oray santa pa yung agkalay sa. Nulakat na pudno tayo titunggal may sa. Mayat daytan, love. Wan matkit di. Ang may mayat matla ang agkalay sa. Tapno legal ako nada. Saan nagpada ti oras ti klase ta? Umuna kang agritira. Idinto ta maudi pa iti 30 minutes. At daintad ni Makaryo kanyak akwarta. Manganta iti kantin inton aldaw. Umuna ak ijay kantin. Urayan ka. O sige, orayan nak to nga rod ijay At da aramidak a homework ko. Pangururayak to kan ka. Malagip ko man nila kay Makaryo. Galante alakay. Kanayon na ka nga ikan ti kwarta. Idi inawagak iti daddy kat naragsakan. Ninayunan na tiintad na kanyak akwarta. Talaga? Makunkonsensya ak. Mairan-rano dakmoton iti kinasingpot na. Ay na, papuskulen ta tirupat na. Taagpada taan na uman itirigat. No makaturpos na, makalungaw tamat yan. Adda na pintas a babaya sumrag iti kantin. Kasla marigata na magna. Kasla nasakit ti saka na. Inak man tulungan. Need help, miss? Marigatan kan samat. Saan matkit di? Ay, nasagid ngamin ti patong ko. Isa na sakit. Tulungan kang agtugaw iti asidag abakante at tugawan. Agyaman na. At data, at tugaw kan.
Siya ni Henry Diaz. Si kamot ni... Biyang kaliko. Estudyante ka kadimat dito, eh? Uwan. Ano ti sakam? Binangga ti may salugan. Imbag kiti, kasaan nga agtartaray tilugan. Nagragsak kayo mo't ka ni Henry itay bigat iji kantin. Nagtaer a lalaki. Kan makayayo a kasarsarita. Mas makaayayo ka di, ngam nila kay Makaryo. Lakay ni Makaryo a para kanyak. Kwarta na laang ti kayat ko kanikwana. Ay, makapakonsensya man. Kaasi mo't sila kay. Awan mabalin ko. Ibagbagak laang ti pudno. Di mo ko na akursonada mo't ni Henry. Ulbudak no ibagak asaan. Iso ti arapaap ko a lalaki. Baknang, nataar, natayang. Ken, nalaing amakirin nabat. Baknang mo't ni Makaryo ah. Baknang ngamlakay. Sa maysa, basit a tao. Saan kaming agbagay? Awan mo, di bakit iti opisina na? Ni bagat mo. Ha? Kunak man no love ti awag mo kankwana. Love ano, dumdumngag? Bakit? No saan adumdumngag? Ay, loko ka talaga. Egtal na ka man. Sikatin ang durog kanya. Mhm. Kinayat mo mat. Di ko namkit di. Kayat mo mat. Ngam di mo mat masalabay. No adda kayo itirwar. Egtal na ka man. Sa labayam kay din tayo jay. Bakit lang aruday? Adapay kamuro na. Nga. Ngam adu ti kwarta na iti bangko. Isong arod nga nanusak. Pagkasarakak mat nga ta iti uray bakit. No adulakat ti kwarta na. Timbang sakit ti malas mo, bro, ah. Ah, Kabutang na ka ti matrona. Ah. Kasano kat saan kamot agwapo? anya. Mhm. Unay mat daytan. Madlaw adi ka nakaturog ah. Ada ka di parikot? Adamot nila kay Makaryo idirabi eh. Adda nga paiso. Ngam ni Henry ti adday ti panunot ko. Ay, nagmayat ket kuman no ni Henry. Saan ket ani Makaryo? Ngam, mapagadal na kangatamot ni Henry. Diyan mo. Ngam, di ko tiyamat ti loko. Ang mga no kabailan naman. Masigurado apagad-adalan dagiti dadakkel na. Alangan mo't apati si kakat pagadalan da. Sa bagay, ngam amo, ay, nainlavakan ko na. Kastoy gayam ti agayat. Kaya't ko makita ka na yun. Kunakon kat nga adda ka dito kantin, iti pagadalan. Apay ko manood da. Adda ka di masapul mo? Awan matutang ko kan ka. Tapno sagsag ka anak makita kasingiran. Ay, dakal ti utang mo kanyak. Inutang mo ti puso. Anya? Kasano ko mati panangutang ko iti puso? Ini saan ka nakita? Nadadaan sa ti pusok. Ta saan sa amatan nga agpitik. Ngan ita, nakita ka. Nang rugi man ang agpitik. Ay, agtal na ka man. Kaya't mo asawan. Natay, ngam nagunga. Diyan ka mo. Basta kasta ti panangiladawan ko. Nalidem ti lubong ko, no di ka makita. Diyak mata mo. No apay anaragsakak, nagsangsangot na. No kasta, agpada tayo ti marikrik na iti tunggal maysa. Nakatangad ka mat iti bubida. Ngam idi kumitaak. Awan mat uray alutiit nga makitak. Ani aya tikit kita am? Yun nga tatiramidak. Nakayawan ak iti maysa nagpinta sa babae. Estudyante. Nakayawan ka lang ah. Kidayam no masabat mo. Anya? Ang kasano ni lover mo no mamuan na. Baitang arad. Diyan ka mo ti aramidak, Pards. Ang bak na nga taday ta babae, uno saan? Nakita nga danang itulod kan kwa na alakay. Inawagan na iti daddy. Uy, Siguro, ama na day jay.
Bak nang ngarod no kasta. Swerte manan, bro. Adda nakasagana nga agur-uray kan ka. Ang ano sa anak nga gunay, amang ano adda makauna. Ay, nagpintas. Addaam mo kiti universidad. Nasauda kanyak, nga adda kano kanayon akasinsinnarak ni Henry iti kantin iti pagadalan. Anya, agpayso ka di dayta nga imbagam. Wan, dayta tinaidanon kanyak. Iso nga galwad ka. Saan ang mabalinda ito eh? No mapanagnagak ti amin, aglaok ti ukis kan inukisan. Anya ti aramidam. Saan ko pa'y ang maibaga ita? Ngam siyak ti tao asaan apaloko. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy te seryetayo itaalawas ang napauluan. Mananggun daway. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nagpamarang abak ng nga estudyante ni Henry. Tararamatan na ti kotse ni Brigida, amapan iti pagadalan. Iti sabali abangir, imanugot ni Bianca ang makirelasyon kini Macario, tapno at damang paadal kan kuana. Iti mat pagadalan, nagamamuda Henry kan Bianca, agpadadaan na in love, iti tunggal maysa. Iti maysang aldaw, indanon ni Lucia kan ni Brigida, nga da kasinsinnarak ni Henry, iti pagadalan. Papagayam, denggan tituloy te seryetayo itaalawas ang napauluan. Mananggun daway. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Saan ang mabalinda ito eh? No mapanagnagak ti amin, aglaok ti ukis kan inukisan. Anya ti aramidam. Saan ko pa'y ang maibaga? Ngam siyak ti tao asaan apalokloko. Ang mga nupod no ti atap ko, nga aramaten na kalaeng tapno makaadal. No aramidan na ti kasta, ibabawik amin dagiti adda iti bagina. Alaak amin akukwak. Saan siguro mat nga agulbot tinang ibaga kanyak? Masapul at akwatak dayta nga imbagam, ading ko. Agannad ka, bro. Adda nakitak akasasaon ni love mo. Di da mo, adda iti asidag. Anya tinangag mo? Kasla si putan da ka kano. Tanda kasin sinarak mo a babae. Ay, sus, delikado na kasta. Ay, Jack pa'y la makipagkit-kita ka ni Bianca, no kasta matlaan. Ay, rumbang lang ah. Ang mga nudagas ti mapasamak. Imbaglakit din tananggag mo ti saritaan da. Kunakmutan kan ka. Nalaing to'y gayam mo. Agyaman ak bro ah. Talaga na pudno ka ganyan. Agsipo, ta si kati best friend ko. Hello, Henry. Si kakadida ito'y? Uwan Bianca, may liwak namin. Ngayon, saan tapay lang nagkikita ah? Apay ka di? Adda ka di parikot? Naamuan ni mami nga adda kasinsinara ko iti kantin. Istrikto ngamin. Ang mga no di naktikan iti allowance ko. Kasta ka di? O sige, saan akong amapan iti kantin? Day talati kaya't kung itanong kan ka. Sapay na ko matamawatan na ka. Bye! Bye, Henry. Asino ti nakasarita mo iti cellphone mo? Naliday ka mat. Ni Henry, paritan ka nun ni mami na nga adda kasinarak na iti pagadalan. Kasta ka di?
Lipatam nga minan day a Henry. Nila kay makaryulaangan ti ipamaysam. Dumada iti akam iti biyag ko. Ni Henry ti ayan ti ragsak ko. Ngam kaasi mat nila kay makaryo. Apay ko makaasi. Syakit di ati kaasi. Ta iturturod ko ti makirelasyon ken kuana. Tapno laang makaadala. Kaasi tararamatan para iti pinansyal abanag. Ngam, agsaksakripisyo akman. Saan ka di arumbang kumaanapudno ka kenkwana, ta itod na mo ti amin akasapulam? Diyak manam mo. Ngam nalidayak no saan ko makita ni Henry. Ada na kaidanon kanyak, nga adda ka naman itultulod mo iti universidad. Ada ka di rumbang amaamuak. Aday ta kamanen. Bimusingar manan ti armas mo. Kasla ka nagitlog amanok. Putak. Ipalagip ko ken ka, Makaryo. Amangan no nalipatam. Anya ko matinalipatak. Kukwa ti pamilya mi ti imat matunam a negosyo. No mapunuanak ken ka, isina ka, ket ibabawik mo't amin apartem iti kumpanya. Si kakit di mat. Luklukon na kalaang tinangidanon ken ka. Saan apudno nga adda iturtulod ko iti universidad? Mano atawon nga inananusan ka. Nga may sapay akam marim. Talaga pagbabawyamod ti amin. Anya ko mati aramitam. Umulog ka dito'y balay nga awan pulos maitugot mo. Ah, Upat laang apantalon ken kamiseta ti inkamang mo. Ngam narunot dan. Ha! ah. Makaalaklakayan. At da binilin ko amang sipot ka ni Henry. Ngam awan mat kano ti kasinsin narak na. Sigurado ka? Saan laang kano anaminsan wano namin doa nakita da? Kandaragsak da kanong agsarsarita. Ngam awan mat na ibaga ti binilin ko amang sipot. Saan nga ta nakadlaw da? Iso asandan ang nagsinarak? Amangan no nairanala ang akaadalan na tinakita da akadwa na iti kantin. Jaklam mo? Ngam, apay nga rot aka na yun. Ngam kantin kinagsinarakan da. Saan mo't a hotel? Nabayag basita na di kami nagsinarak ka ni Bianca, pare. Isu ka diha kaslad da birbiro kam. Uwan nga rod. Nalidem ti lubong ko. Gaputa sumagmamanungal daw di kam nagkit-kita. Ngam no siyak ti adda iti sitwasyon mo. Mangkita ak iti seled nga bangak. Kat ije kami ngagkita. Mayat sa daytang agpaiso Ti pare ko, pangalak iti dakkel agatad apagabang ko iti desente asiled. Masapol pa'y aya at desente. Abang ano di na mairusok ti mapan iti simple asiled. Kastamat ngamin dagiti babaknang. Sangsangwam dagiti libro. Ngam sabali tinakaiturungan dagita matam. Narigat ka di? Dala dakila parikot. Agkasapulan ti pamilyak iti dakila gatad. Oh, dahita ka di ti pakariribukan. Ay, huwag nga rod. Ang sana ka makatulong. Tagad adalak pa'y mat. Tapno di damot ko na adi ka makatulong. Ikan ka, iti-itod mo kadakwada. Ang love. Saan mo apagrebangan dayta? Apay kit din asaan. Tulong ko iti pamilyam. Sika talaga ti intinag ti langit. Akas anghel at tumulong no adda pa karigatak, love. I love you. Ay ayaten kamot unay. Iso nga aramidak dagitoy, Henry. Ne. Unay matdaytan nga isem mo. Tumanon matan iti lapayag mo. Anya ti makagapo. Ada ka di amom adisente asilid nga abangan? Ne. Adan samot na diskitar mo akwarta. Di mo damagan. Intaman kit di agkita iti abangan asilid. Anya nga iti ipakadak kan hilab mo.
Ibaga akaduan nak amapan ije lugar tayo. Una, ala, inta agberok iti silig nga rod. Ang magura ka. Umanugot nga ta ni Bianca, ang makisinarak iti mabirokam asilid. Masigurado ka, takanayon kami nga agchat. Mailiw ka no kanya. Henry, nakitam day ta nakapaskil iti gate. Aywan, adang agpaiso. Intaman kitaan? Masiguradok amidyo nangina. Tanapintas apasdag. Kabarbaro pa'y. Adbansak. Tapno saan ko ang magasto ti kwartang igam ko. Aya. Ang kasanon, maibusan ka. Makamuditan. At dalakit pangipapasan mi ka ni Bianca iti iliw mi iti tunggal maysa. Ayusin. Ang saan nga taam-amuan ni love mo dahito yung aramidam. Saan kami magtip-tipon dito ya? Agsinara kami lang mata. Oh, Una, ngam, kasano no agsikog ni Bianca? Paraan anak ka diti ubing? Tapara o awir mat tibakbaker? Tal na ka man. Tila sasawa mo, Pards. Awan papanan na, no di kasta. Hello, Henry. Nabayag basitan adita nagkita. Adak dito Blue House iti San Juan Street. Dito'y masungad. Makaumay ka ka dito'y. Awan mo't klase tayo ita. Ita ka din? Wen, adak dito'y. Urayan ka iti Blue House, ha? O sige, aglugan ak iti taksi. Umayak dita. Pasensya kan. Nusan ka nga umay masukon. Amangan ngamin, no adda makakita ka data, ha? Wen, maawatak. O sige, umayak kon. Bye. Oh, apay matartaranta ka. Papanan? Agkita kami lang kin Henry. At di importante ang pagsaritaan mi. Adala nga rudo nila kay Macario a lover mo. Makisinarak ka pa'y ngamin iti sa bali. Ay, amumat. Mapilpilita naklaang anakirelasyon kin ni Macario. Nga maditi mang loko. Ang pada kami lang amang lokloko. Tadamot asawa na. Laglagi pa. Maditi aglangoy iti doa karayan. Amangan numaiyanod ka. Ay na, friend, pagsasaula ang data. O sige, mapanakon. Naimbagta simbang patkan. Mailiw akon kan ka. Kasta at Henry. Papananta ka di. Mapantay iti unag. Adda silid nga inabangak. Apag sinarakan ta. No adda oras tangag sinarak. Inta nga ruden. Ang mga noda makakita ka datan. Nagmayat ko na. No sana may lamlambang ti relasyon ta. Agungat tumot nga ni mami. Uray siya. Sigurado lakit di nga agungat mat ni daddy. Numaamuan na ti relasyon ta. Di na kun ikan iti allowance. Ay, agpada ta marod ha. Isuanas kan nga ilimod ta ti relasyon ta. Narigatan. No maputid ti allowance ta. Glenda, napanan ni Bianca. Apay nga awan, katrumabiin. Jack mo tamo, sir. Amangan no ada nang awis kang kuana. Naka-off pa iti cellphone na. Wan nga rod, sir. Jack mo't makontak. Amangan no, low batlaan. Mabalin na kasta. Napanan na ngay nga ta. Awan matchat na, no ayan na. Di kayag danag, sir. Adan tunday dyan ton bigat. Agsubli tulangan inton bigat. Sige, sir. Ibagak to kan kuana, nga agsubli kayo inton bigat. Wen, katagyaman na ka. Ala, inak nga rudan. Or-orayam ka din ni Henry? Api akas laawan. Saan na simbang pat? Di namat imbaga nga umyan itinapanan na. Inawagam ka din? Naka-off ti cellphone na. Saan ko ang makontak? Ay, awan pa nagtalog ko kini Henry. Saan ka nga agsaw iti kasta? Awan pa'y napanagnagam, maamadi nga aramid na. Awan pa'y ita. Ngam ka sano no maduktalam aluklukon na ka? Jack pa'y kayat ti agsaw. Taawan pa'y napanagnagak. Jack ngamin mamati nga ay ayatin na ka ni Henry. Ininsultuan na ka ni Lucia. Latingitak no day ti mariknam.
Ngam ubing unay, ama idiligkan ka. Nalaos tirag sa kuno addaak iti sidom mo, Henry. Ura siya. Numabalin, jakat ngagsinata iti dayto asilid. Dito'y tansalaangan. Masiguradong kadiya saan nga gungot ni dadim? No dinak ikan ni daddy. Ken dinak kamat ikan ni mami mo. Kasano ti biyag ta? Dahita tidak kala parikot. Amok adi ka pa'y mabiyag. Maawan itid kanyak ni mami. Saan tapay mat amakabirok iti trabaho ta? Tadi tapay nagturpos. Ano san tapay nga ragtag sindarak dito ya? Imbag talo nga makaturpos tawan. Agawid ta ka din? Una, masiguradok ang madanagan ni mami. No jak pala sumangpet. Kapilitan nga rod nga agawid ta. Sige, agsarak tantumanan. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryetayo itaalawas ang napaulwan. Mananggundaway, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Baclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay.